Wasya wa Muimi. Ni kwa tene watinda nesa mwanda mosezia wa Mutongo TV ngwatene ya mukamba neta wa Steven Mwama kalivundini wa kilungu cha Wasya wa Muimi na muthanyano wa umundi twenene ya kendo kibata ila kuokie waliukuwa nzebe wese sindu imwe ila tokuima nisiuke katilo ni mbua kwa uto wa muape sindu ila tokuima ila itona kwethe wa mabinda the itona kunenga mbesa ite seasonal itothela pa ukwa pa u na indi muthanyano wa umundi twenene ya Uimi wa Matunda na Miti kusovya mbesa kana indi ila tusieta cash crop kalibu ndini wa kilungu watinda twatinda nesa kodo so viki nitawasila wambolu na ne Muimi na Uimi wako muno ne wa kunenga aimi alange miti ya kupanda nongelete lato kana ni meongelete value yayo umuhimu wa kuongela lato ni chao umuhimu wa kuongela lato ndini ya miti kana ndini ya mbeu ni kana wese kwithia mbe ni wakwata itunda thila wikwenda embo wenda ku produce yembe ita apple no akwate itunda thila wibangite ulongi ni kunine bya ibinda ya kwetela kiembe kikuya miaka monza keisha kila cha kawaida lakini we kia lato ongela lato nito mambe osiana miaka ile ukeja ni wala yebinda no iso kosi ya kila wikwenda kila wisike sokoni so ninzera si watu wa kuongela lato yasi ya kuongela lato mbe ni kunuva metela kunuva mbewila wekwenda na mbewila wekwenda ku produce pembwa kundu kwele ne pembwa elaita wa root stock kana ela ya elanzio itona kukitana mawela mekonde itona kumesha mawela meudangane na ela imbwa na mei mingi undu mutu we anya mei na gwani wewe mwa utona kuya kana kuetela yolo usuni watu weta root stock kana ni wo mwa we osuwa manda lau akukwatia ku support pela ngeta wa Sion kana la ya ulo na isu wiki ya mutula wenda itunda ya isya kwa mfano niendo nenga na example kenda edukisha makwati nuto la kweli yembe ya ndoto ko kwitu ne yomeza siwa muno na nisya lakini nondo maembe mandoto maimba ame masio muno uyoka oyeki ya ulo yeki atahepo uikwatania ikusia ya apple pe passion ndo kundi pe kundi de mwe mbwawe etona de twa me de me menene na me asapsho na itona la jakiwuko ndo kwasa lakini de sia makundi mewo muno ikundi dino to me ano ndo ako kuosa kewo na kuomesha mudanga na mawoba mudanga lakini Paulo tuisoka to yekia ikundi yemo yo bila yende kalando na Yesu kali la tuita papo ukesa kwethia no kumya makundi matanda kuteka sokoni utumeita de yadi ikundi de yemo yo ita papo wa ibanda etwikane yo ubanda mudangani imina myakele nundu akwembwa yetu melito nini na hiyo sindwa ni mudanga na mauwela mekunde kwa hiyo tuikabande kisindulasi ya kawaida tubandi ilasi ongeletwe lato takukusingania ku grafting kwe mizamba mingi kwe grafting kwe banding kwe sindula kila muti kwemba na nzeo ya ukwatani ikandamia ikuya myaka 13 isha une binda ya samu no kwa Muimi etelete ezo twasiana skulu ni saidi ale wasela lakini twayikundania yambia twayikwatania yambia kusiana myaka 3 ukaitha Muimi ni wambia kukwata mazao mituke kweli kwa kweta kuongela lato ni tunda jeba hii ile si ame tukivyo kendo chonde cha kwatania na nzela ya ilete kimbwa cha koma kana cha twika keima ukaitha ndikitona mbio sia lakini kimbwa saingi ke kanini ukaitha kaivicha osya ukaitha kanini kaivicha osya kwa witha Muimi asia akitobetanga mala kamba kuyananga withe katona picha kukua matunda bajuka to amete ya matunda ni muti webola ndo no ketha kwa ibinde kupepio katwa amete yondela wese wakomana nayo
onu na weta miti yonde ekiwa mindo yongelo lato imbwa wa mitwa ondakeka ni mbwa wakatwa kaima kana ni kaima lakini mbwa akatwa kusia kila kibona sia nongitha wete lange tamya kele tatu kenda wethe muti no ndaze pe miti mwe miaka 3 ingia miaka ile ungi wa mwaka omwe ko be kendo twasi atu iso holding all factors constant tutobe ndo asindu ile ingi ni muti weba katuwa mitila yonthe we wabanda muti ulo utona kwithia no unenge maosia ekaki mandu ma grafting kana chao muti ulo undo sobetu wasobiwe naturally ulo utona kusia mituke wa ute ukwatana either we twasi muti generally twasi no akwatania kisungwa no akwatania jembe no akwatania passion kana ekundi izo sionthe ne ngwatani so si kato izo sionthe si ngwatani no sibe uloto ulau kwesosia mituke kato izo sionthe mese simbingila to kwatana sia twakumina kukwatania na twabasia mindo joint mutu usu no mbwa we ready kusia no ilangetha USA than ngetha to no twa mundani mingi no wetelile tamyaka 3 ikenda mutu wise ithia ni wekata ni wamesha mbonge na wanene banga nundu kemwa wakwatania kembwa kyoka nini yukilangu manda to for example ta kibabai ndona kikalanga kikasia kibabai tukitai ka selection kibabai utoika wa kibabai ni tofauti na ningwe so weto bo wa kibabai lakini ni weta aisha kongela lato ba maembe ba masungwa ene epo sinsa mlembo pe mutoto no sia metuke mbe wa kibabai kibabai tio mi kana kibabai kisia na mi 3 yes ni wacha ile 10 mala kuma umia watu wa mundani ni watu wa mundani mi 3 chailo sia na mi kikauya mala mi 3 na uya etunda mi 6 no thende na hindi kiende akumabu okay pe we muimi na ai memetha mena levels kibathukanio pe ama kukuya ndo pe ama kubanda na bela mamundani nikiwa wasa kuye specifically wo kumabandia nikando manenge matwe muno bube maundu maingi no emba pe lawa so silo kwa kuima wale mbo isila kindu kimata land wina kitaka kianata nondo sindu imwe itoneka emba no ima ni maya biashara sindu imwe simba yenda ithakanene kwa mfano emba no enda kuima maembe ndo ile kuima wina less than 10 acres ikenda wime maembe mena mbesa okay wale imba na 10 acres tikila mundu imba na mindo na eka isu lakini kila mundu ni wale kuima ona mundu lote sanda wano Muimi nundu akwimba support ya chao support ya Muimi kwa siasa bala wona utonda kulikila ndina Uimi ndina munololo o support na Muimi ukasija ni babala utonda likila ute obimeke kamuno bado na ketheka uimanda ni chao kutonda kweka na kitheka kila kenini na chao utonda produce ukesa kwethia na kuna wakwata ilobia yes ko wonene wa kitheka ni wo wa tumia ulika kwa kumabande ukamate ya seedling ona factor ile ingi na sisia na mama na kwata ngakwata kiwu nondo ni unidi ku supply throughout the year na sindu sia ubanda myondani simbwa seasono lakini nyewe wako uendeka throughout the year kwa uni na ilete bani na kiwu na ila kwatia kiwu na sia uyoni kwa na ilete kwekale ko andu mese ya matunda tute ibinda thano kwa andu ingi aimya ingi ala mokilete na ala serious ti ala mekwata sambua na andu ala mekuima maimini mena mindo na ala memandete siwu sio ukenya ndo mabanda sindu ibinda ila kwina sua okay tuyoka kwa Uimi wa matunda nondo yoto nene omonde nyene banda mbemba na mboso na ndoko na ndengu na kubanda matunda tuna tofauti myo kila japata sionde sindu isionde sia ni eta mbesa lakini na weta ngasi ati kuyana na bala uwe na soko ela wenda kutoya sindu siaku nibo uswani akila ukwata embo we kondo na ndwe na kiwu kingi no wailita kubana sindu la sia kumeja ta
ta millet sorghum sindu silas itwa usiana mindo na vinda ikupe itwa na kumesa suga ona manga ukabanda sindu taisu amba wina kewo nwaile kwambia uswania wa sindula sina margin yolangu so kimbesa nituko that tofauti nyangwe mambemba na kukwe mamete Uimi wa miti ni throughout yani mwaka uombe lakini yu uimi wa mindo wa sindu imwe ni wa ila kwena mbuga kwa witengemea muno ila ndo mbuga thile okay tulike kwa kuima as a cash crop kana uimi wa mbesa mundu atona kuimata ukesethia uimi usi wake wa matunda ni wa mbesa pe umo wisethia no uimete matunda ande mbesa ni no ngindo uimete matunda mbesa muno ila Wasya uime uime matunda trase ni wapanga uime matunda na wenda kuima wethe ni wa Miti marketina ni waile kunuva katikati wa matunda ala wotwa sokoni nienda kweta ati thina uimi wombe kenda wethia aya education ni makwata twanitwe kundu kuratu pesi ndu ila stupanda cia migiratu itimba sukuma ba spinach pele hoho sindu cia muthembos sindu cia migiratu simba yenda leba mbinge na control cia market cia vina na imbesa muno dukwata mbesa ndu na siemba asina riski yae kukomanya sokoni ukavya ni mwabanda manama na mwakomana sokoni ni mabaluka lakini ndio twenda mundu ebundesia kuima bau na sinu cia mira tu ambe mana tofauti ya ndawa ya midudu na ndawa ya wau ndina kubanda ku lakini ndio twaba no aimiala mambe ya sindu isu ni manoa na anoa ambe banda sinu cia mido cia medium mindo cia miaka 3 miaka 3 kuyivika miaka 6 pa uwithia sindu cia itawa mavavai makundi mayo sindu cia miaka 6 isu sina mbesa kwe mindo kwe yasha mira tu na imi no muno na yenda leba mbinga ingi nikwithiwa wa banda no control na indo uiketha soko yacio na yo thimbwa yo ni nange no yasha mira tu soko thimbwa utwae within 1 month omine na soko na mwe ucio umwe wemba kuinge ciuci cia iwe ane kuinge ci sokoni Muimi ni tona kubaluka kana kona nai isa mie 3 mie na ni one we vinda wise ithia ni ta wata pandu ba mwaka omwe ukata mwaka omwe vinda ni yu no Muimi ni tona komana na soko yikaba ya mbesa mbingi ukaithia ni wemba na range ni nange ya soko yu wa mino vikapau no banga yu mesembesa kana utwike Muimi mbesa nibo uka asinu sitawa long term disindu lo banda uye utie esoko mesa oya no yongela value pau ni botuka twithie sinu ta masungwa withie maembe withie apple siendu sikwekala uye wisotia mino yuna bo pau wa banda nesa nuona ukwata mbesa nzio no kethia ni watwika we Muimi okay twambothithio muone twasioka pe unoisethia Muimi no kubanda kamwe kana twili tutatu no longi no bandite mbingi kana ndo asimena kibothukanio kana ne walite kwasia na mbotata nikenda kekane sende ngongelela ila ingi nita wa Steven Mwema ni Mutongo TV ngwatani ya mukamba Wasya wa Muimi twambose mbothio muone mukube nitukite Wasya wa Muimi.
Kalivu ingindhini wa kilungu cha Wasya wa Muimi kilungu cha kele twende none na Uimi wa Matunda nikenda kwa tembesa na ende unit olika to isiondo wale to kubanda matunda meanata thano kwenda kwithia we Muimi we kila tukira serious na ende ukwithia we kwa tembesa na nimeteta yeba yike bathukanyo utonyo bana nikenda kwa tembesa yue netwa manzabe sindu ino cia mituki cia kukalanga na baila cia kukalabyo ni cio kwa tembesa besa cia mbatanetu pe kwa sinathi kwa soso kana kwa antina ne wakamwe no kujaribu nikenda nisi kana kewe kana saa kumabu ningo make decision kana moyo mbweno ne bande na ile ngine bande 10 ngeza kwetha munda usuye kendo kuke na mwisho kendo kuke na mwisho muno no kwethinda ya sawa esa kubikia level ya kuproduce pesa sie lokwata na kila tweka ivye ni tu advice ya imi undu waileta kubikia pala wenda kubanda sindu metuke kwa mfano Embanenge wala kumundu kwenda banda avocado, kano kwenda banda maembe, kano kwenda banda oranges. Do need ko kababa nguteye mindo, ngutembe ilangu hata niti. Ni wailete kumana rootstock kana kiembe kenda ka keba cha bamu thangani. No ibanda sindu isu. Ndo ma banda kwa ivyo wa muti ukethia ni wa wate wa shilingi 10. Kana we mweno ukemambia mbe usiaguo no ibanda mundani ilo banda mundani akakwasya we banda wiso ko banda ingi banda imwe totaka banda ingi emba wabangite kubanda mana ile panda mana ile nundu sinangala manene na si rahisi kukwata siamina kuvikia ukotwite tukukundanisia kana tusinganisie ukwate ula mutunda wenda na tusinganisia na mbesa nini ta shilingi 10 kana 15 wisa kwethia ni wakwata kila wenda kuma ula mutini wako abandie kwa mfano embani ni sungwa alama to fix isungwa yuma itimone na no kola ni ndimo ngisa ndimo kebuya embati ukayuka wa ndimo ni shilingi 15 na seedling ya ndimo ni shilingi 15 kana miongwele na no kuwa imwe piana na undu wabangite mbesa cia Uimi no winge ni wo utuma mundu akwata mbesa na soko ila ubangite kutwa ambo bangite kalaka soko kabumusi ukatuma mundu wa mota kwena kileti ndwile akwambia kwatia MCA au nenge ambassador na wetu yu utalata Muimi nundu wekito tatepia tuweta ukaisa kwagu ukaisa Uimi waku ukavoa emwengali na Uimi waku ukethia nungamite waviku wasindu ukaenda kwa supermarket ukwete card takitali anangane card na Muimi inangane card nikitoneka niki aingi ni mapiketa bau alama oketa toka mapundisia ala tu mapundite ni mapiketa wabikabu kuni ndavikie na weza hivi abe mubango wa maundu makwa pavika mwaka bana nomba kanga holiday kwisila Uimi pateke ndukenge nyogolia tusoma andu imendete ngali muno na andu nimendete nomba sindu isu mundu ni okwata kwisila Uimi sindu isu wabanga Uimi wakunesa ni waila kukwata sindu isu na we banga no wailita kubika bau na nini mutabiye na zati lazima wewe na kitheka kenene lakini wewe wena focus ya balao wenda ila we kwe wandu mayaza kuima wea bena Uimi ni baba mawea maingi pio alama tena ando lakini aindo ingi mayenda kubukuma nini meye kana ai mi maende na unini ba na mo ai maende na kwingi ba kwa obe bikaba ndo wese bia wone ka we Muimi ukakita konele ndo ukakoni wasaloti nondo nuwa wetha siando Muimi no nengi wandaya no ambe ona wandaya ko Uimi twasia wailete kwetha we large scale ethano ndo kwata mbesa timu no muno large scale ne winge wetha ndo no produce kwa winge ndienda mundu atwika ni Muimi fyando aingi moka ona makoka ku akambia enda itimu 5 enda maembe thamba tu enda avocado ile Uimi na kunena ni bala mana one Uimi wo maskini ono maskini nono ndebi nono ndebi bandu ebika na thina ndo ikwa thina kwako Uimi no la we twi ya na wasya we banda imwe nondo baikendo keta wa kinge ndene a Uimi baikendo keta wa kinge ono mundu ukabana malenge maingi malenge
ukabanda malenge maingi amano ngali no kuwa no ko tabanda sindu bingi no ke thaba yandu motho na muno ke cha kulea kukwata awi ni muiye ni ila sindu cia muiye ni iratu ila sindu cia mi iratu nisiko theta komania mindoni sokoni lakini embane mababai kwa mfano ni babai ni medium term babai ni nguketha bandu ba ngubaketha babai bandu ba myakeli continuously wakete ndine amyake nweli ndile okoma na mbesa ona mbe baby na koma ni na mome we maingi asanda ibinda mbwa ningo sokoma na mbesa oniende na ikata lakini sindu tamanana sikuka imwe mwe yusu wa makupeketha wa moketha isi baluka isi kwa okay ngitweka Muimi musio na Muimi wa sindu mbingi itene thau nini ndikwitha nina chao muno ona ti isindu asaji lakini wimbo we forecast nundu kila kindu chonde kimathina macho lakini wimbo wesi no kabiliana kindu kimbaka ubikie pala ubangite na nibona isie tweke otata inene na tweke okase endo sisia sindu ino ndisia siewe andu alama no tweka na mungona ndisia ile takwe konesa embane bana mayo ina ile ise mbanese okay yo ngo ya bandu ba miaka monza tu miaka 10 etina ba ungembo ndi kwanza ngala chao so in terms of resources wale kwetha wena chao na chao normally uka kindu kila ubanda ukasiasia requirements yacho embani sindu cia kila pinda niwenda kiwo cha maana na nikiwo kiliata ukakwata kumaba nuwaile kwimba wina sindu isu nura kwimba mindo Uimi tofauti ukethia we require sindu tofauti so wanda tweka Muimi ambo mantha kiwo aimba na kiwo kana wimbo wese kindu kila ubanda kimba kienda chao kimba kienda kiwo kingi nundu kwa sindu cia muthembo si laito na ithia yo need kiwo kingi pe kindu kita expertise ukasetha mundu ni mutaalamu yulwa kindu ni lazima wesetha usomee na wese muno yulwa wa masungwa ni kendo bande masungwa ona muno kwanza alama someta la expert ni maema wai kweka uyanesa mundu akwembwa mena uwi mwingi lakini alama somena wa nundu ena tha ekwenda kukimama no kimana na ikeka na imoma faule ya muno nitwe mwana kisomo juja ubundi cyano na bya tubundite baba makava ulumbe wa ibye ene ala tubundite baba nundu akwimwa mundu ucio enda akendo chuchu twina aimi mekondo mundu ukubanda mayo tangili muonza ngili nana na wethe ivya mundu ucio walika mindoni walika mbesani lakini kila kitu ananga muno ni mindset kana akili situ ndo siesilia na wona wekia ngewaya niendo tata niendo sisia ndi bandu ethika okay ndo tunena matunda na miti ta forest tutono bandu akwata mbesa nikana tuke examples ya matunda loto na bandu akwata mbesa biba kwa miti yakithekana ta forest nicho kiloto nyo banda kikaunenga mbesa na kiunenga muno we saithi ya kila mindo kila mpando kila musi kila mubanga wina miti ila yekanesa na kuyana undu ndiye kalile nito lasimebya tusioke ndine asindu ila cia isatene ila cia meako undu no cio ciokotiala kindu chonda kitwa cha kuka ukabanda undu ani cha kisongo nikija kwemwa kuno ndo obyo buna chao kwa no cio kama na mutila yitwa na kupandika twina muti wa suani wa klasi kiolo muno uitwa mukao ndisua itome we ni mukao na mwendola mukao wembwa wibya ukoma ila mukao wembwa wibya ndike mbwa ndo yakania mwaki mukao ndo ni dikiwo kingi na mukao ndo wai mudwa mukao ndo wai mudwa lakini no sawa na Muimi ayo kondo kusio utoma bana mutosu either no ekete kinaka jaga kilu kana no wiso mwana ithio banda kacharina kana kawiwi na kwa kacharina kakita kuumia muthanga na nike ucio kainge kaiwe ni muthwa yuza ithia usome biana umami ni wotwenda anu amame so mukao pe ungi pia miti mingi pe mutungi wita wa kikamba wita wa kasia semea wa kimindo ibwatela ngolili kana ndio tabia muti usu na gwendo isawa mindo ndo isawa ni muthwa no me akila bandu
na we ana mituki Okay. na we ngumbinge pyu na we no we mala maingi na no me ona naturally kuili ukia kukulia ne mundu aitia mutitosu akabande mutunge kwembe musanduku ni museo musanduku ti museo niki musanduku nundu akumba we bembe no masemo na o masaba lawo baite lukona kindu kiumia ona niki ungua musanduku nundu amindo matuma ugondo maile na 40 ni museo musanduku kasherina mitezu ti mite ya kubanda 40 we ndo tethia mundu 40 we maundu maingi nundu akwimba ona yesi to 40 wetiwe nundu akwimba wina maumbe wa weta kana wina mau ndona kuita maumbe wa miongwena lakini ile important woni habo na woni wa suani no meza sio no kabanda bane omea kula kumo tweweta nde itu tuyendo da mande no tuibando tuthi tweweta sindula tutana kweka ndeni ande no itu ikatwete mbesa okay no kethe tuine kale tuine mbathi na mwingi kwa tusalani lima Matunda la tusonyo banda tukakwata mbesa kulingana na bala wo na mwa wina kigo no wambe ya Uimi wako no wambe ya Uimi yako ba ila ni wetie medium term medium term nila nimeya ya miaka itatu miaka ile kuyubika miaka 3 nutama kwambia we yako na kindu taibabai nela wathi babai ni nuba ibabai ila iwa taitena binge sasyo itwike mbume kwena selection sieketwe ukathi apeka na variety sina mendo sina mababai ukathi alama ingine makaka lakini uone kana kikiti taimba kia more product kana kena both male and female and this idea then maika twena ibabai samu thembosu ibabai yasu nisi ukwete mbesa okay na ibabai isu wa tunza neza na wenza wa sobisio nungweso kutabia nimbo toma kukwata alama ba kuma ke flower na mira tu yambe yako yame mako isu ni kwesela grafting kana isu tukite na kwimba si hybrid na kimba sikitire kwa selection ukadha isi akwa kwa tunenge matunda ngi kenda tumine no kwambio na mbo wina ke unu toma kwambio na mayo na end we grow from mayo we grow kana winda crop ibabai ukitaka kuinda crop na a permanent fruit wapanda ta masungwa utane wa masungwa ni around 12 feet pa katikati no kiachao no kibabai we say there no wongela lato wa munda wako okay vitu na masungwa tuna mababai tuna passion ni sikwe kanesa makundi light sweet yellow ikwe kanesa na isyo mbani si utengemea balawe kumya mbeo yako dukaumya mbeo kondo yendo ukatwaye kwa kumusio ndo ndo mana ni twe bado ese ndo nomba kawebie balawe kosa ebinda kwebinda ni wandikithitye na saresi ni yandikithitwe ni kwa HCDA ne kana wabalwani kefis na mwandu ma kefis mo ka ibina kwebinda makosa muthanga makayusisa na maiku amete akuma kasisi na imba ino ni moka kada itina miaka 3 kaneli ni maile ko kama kasisi ni keno kebia ni wanengando nisio pe mutunge maembe tusita tropical fruits yani sindu ile itona kweka nesa ku bingi sasyo nenzeo avocado macadamia sisi sindu sembi tona imba tona kutethia Muimi sindu cia mbesa na sinda mbesa nzeo ukethia wa imanesa no kwitikila kana we Muimi wago okay nona ni twatetheka ni twamana undu tona kwema mete twakwata mbesa we Uimi wako no akota seedlings we ka banda nikendo kamate ne muno ne mbaba u okay ukwatekana hata yani ne mbambe ne kwa mazito ndo ne mutabiseni tasila na muno sokoni wembita webia tutumia sita ita Mark Boss nurseries na ine wetie tu masaku so you munda kwaje direct you akonesimu tu masaku show ground na tibata la na namba ya kwa simu iloto ngwata nayo ni 07 0 mwanza 10 yongo 78 73
75. Kama wenda na Kisungu ni tuana 0710 78 73 75. Wakati wowote wambita ituonena nya isi ondo turama kutethianisha nikana twime Uimi mwailu na Muimi twa twete mbesa lilikana koku itu twibakubi na soko wa ilobi anile twaile matwongosete ndini ya Uimi wa Matunda. Thank you. Nitawa Steven Mwema toima Matunda ondo twana kwika nikanda ndi sethe ne wakwata mbesa na ndi icio ni seedlings utwana kuosa ukya mundane kwaku nikanda okabana nikanda ndi wisethia ni wase ubya mbesa na ndi twikoma na ingi wakatatu ukitendeni wa kilungu kingi cha Wasya wa Muimi kwa uyu tuana Wasya wa Muimi.